osawenzile evarsity wakukhipha wathi uyakuganisa kodwa yena uqonywa izingane zasemavarsity mshiye akakufuni ufaka ibhluku kodwa uqonya abantu abafaka izikhindi wena ubufaka ibhluku eligcinisa yena uqonya abantu abafaka izikhindi azashethe mfethu umfana isikhindi eveba kamnandi lo ngeke ikhambe ke1 kodwa wena ufuna ufaka ingoba egcine ehudela inhlabathi kunezinto ezisilibazisile lo 3 months esalelwe wona iwona 3 months okudetermine iwona 3 months okudetermine ukuthi yabona la ukhohlwa kehle create a fault ezodawuthi nihlukana create a fault ngamabomu ezodawuthi nihlukana vusana uhlale kwiphone umuso uya screenshot uzothi yini lo ibuka la ixabana into ongazi uyibona kanti uvese ufuna lokho phuma le relationship ngoba lezi zinto lezi if we don't do tell you wena uworried ukuthi abantu abakutshela vese bayakwa mina ngingakwazi angindaba nawe and ukhumbula ukuthi ifra yakho mina ngiyazi kodwa wena uyazi ukuthi inhliziyo kanjani kunamani kulezi zinto wena ongasazenzi ofuna umuzo zenza uye emotweni kwale video le abantu amavideo abantu ababukela ekhaya uwabuka uma semsezele ekhaya bese delete yonke into ngoba thina sikhipha uline omhlophe sikhipha uline ngamakhwezikhwezi uline wangempela ukuthi phuma kulomuntu akuyona irelationship leyana use camping lapha wena is a slave